Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain, alla fode oko na neti Wiki. Arkimang, leje ke fau sabi da de ya ayu ya i programa ke waka komiti yu diwe kai wiki asama je chayen komiti yu na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi gyala den liba kamang kabiteng ede kabiteng basia foluku umang mang yonku gandi so se fitu dengi bala angala den sisa angala den kabite fudi angala den gamang se fi odi ala de sama di lasi wan sama fudeng we kepi na pala tegodo potiso anai kaba kiamitia tawang gone na paima we pai de sama di siki we begi gadu giden fude ko opo tapu den futu gusontu ko woko ke fau be sabi den abuba abulu au sua matia sua ugwadata wabine yepi dube yepi wi dan na gusontu Arkiman sawo dutile Arkiman te ye duwan sani e funawa woko ye du e ke fami ye dwe ya dan te yo taki wan sani ya mu denki na ala sama na sabi sa ye taki so leisi ye denki taki sama na leisi do pe sasanti wan taki mana tu no atefu internet ang ala de sani ya sama leisi sani en te yo taki wan sani tapi fak bit dan sabi fa ye taki fu sama age megi fu sama ataki ya luku sasa itaki aso so lau sani Arkiman darom tide wo taki wan tusani wo luku fade pardon leki ke fa be taigi da sana bi wet en wafu de wet na te dogi le yanga lanti o abi en de wo koma fu lanti na sikoutu officier rector anga borgu ya to isefia wo komantu ma wo begin na de skoutu askoutu na wa opspore amtana dat wan taki if wa ye wan sani asi wan sani I go sporen op if na wan staff sani do they go onderzoek de hebben wan san de kai aanhouding aan een staande houding Arkima staande houding na wan opspore wa wan sadu wan opspore ambtena de wan tak wan skoutu en a staande houding dat wan taki amai hori a skoutu hori aksi ning peyetang anga sama you kort ay actie ay gegeven zijn action maar fi wani in afu taigen maar fi not fi taigen ya moet gen wan false adres of wan false name dat is strafbaar if you do that dat is strafbaar aanhouding of arrestatie dat wan taki na wan dwangmiddel en a aanhouding de naihori chatu akan dio me yuda de chai gwa bureau of wan pesi peden kan ondervraki de ka acties ani dati na aanhouding of arrestatie dus zolang je aanhouding
De na tasani we taki kabada de gebruik dwangmiddel. Dat want taki duansani pesco to taki hey. Asan die doe ja, om onderzoeken. Maar staande houding, na kort de als de je rijden pas of je sani schoten tapi, actie papira, isabi, of je rijbewijs of je ning, dat na staande houding. En hij duurt langer. En dan hij qua bureau van zande. Maar aanhouding, je kan taki ook toe of arrestatie, dat want taki ja vermoeden biggie, dat de chai qua bureau. Zij de met taki sania, abo me bo commit one case, sande, no. De abi hater dat. Hater dat want taki, unu borgu, usi wansa mai fufu. Of een nak wan swana, duwan sani, wan strabare sani. Anope, asama bijvoorbeeld, a tampe pisha wan pesi. Want a deni a wetaki a mak pisi na ape. Ofu, asama go parkere wagi a pe mwam sama mu parke. Ofu isha itaki nga wanta wa umang. Da yolong bok burru. Nee, na dati. A duwan sani, a fufu wan sani, u yeshe hetre. Da ika. Kishen. On da te kishen, a de taki, onvermijdeld. Je moet charen dat wan taki, zo snel mogelijk kort. En dat te kishen, dat je hoor je de, dat je taki ho. Je hoor je want today ja, onverwijld. Dat wan taki ook een blik, no. Faisi yo kishen. A zo moet hoor je, dat je bel skotu. Maar wat moet voor mij? Ofu, a dwasa ni nyai longwe, ma u sheng, u long kishen. Na hita dato. A borgu, inafu de skotu, je mag 3 op. A wetegi ja ruimte tak, zolang hij si wansani, hita dat. Je kan krijpen. Oké. Maar tiasa ma bijvoorbeeld, ibesha fufu wansani, da baka wamun, of baka today, da teisha stati, da yo longo, dat na hita dat mo. If you go, nya manaki toya do tia ise fi sukweng. A wetaki fi dati, da je moet bel skotu, dat je achtervolgen of is, dat is skotu amandi, amandi ube suku de ya nono, of amandi be fufumi de ya. A de ya ukong. Maar inom go fu horien. Aanhouding of staan, ja nasi skotu, inabia bofu tei dati. Dan me kona wan case, sande no, fu ex-minister Dodson. Ataki wamambe fufu en ausu, ni dia shama nya wenki. Ni audu ofu sa, fugo hori amang fu taki. Nee. Hada nena hater dat mo. Maar daarom meke wie ek afskati, te woko tak wansane in openbaar, musabisa we taki. Bepaalde case, ne yabi a case nyasani pasa, nala sani mugi prijs, want sayo taigi officier, a wanta sani yo taigen. Yo sukuf overtuig officier, ala sani yo pu, ala ervare yo prooi de kas. Maar te kon informeren op konu burger, da inom ko gebruik de woord heter dat in da san dat. Dat nee, na heter dat mo. Asan die pasa ome yari. Dus, undia nya vakgebied, meke u luku sawetaki, meke u sabi sawetaki. En dus we koin mama, we chaisa ma dwarspoor. If we voet op, meke u voet op. De techniek die je pas niet a rechtszaal. Mi abien tu me kom, mana global mi gi mi yambo kwa fini. Want dat inafu officier. Asani di pasa anga mane dotse, yos kan ja afkati fi osuku fu hari, chai kontaki na heater dat talas ani bedreiking heater. Maar nee,
Asande na fu interne commission baka itaki na fesi. A officier mo teke sani, ma inom ko teke sani a burger fu buru ya bor want asandati na hiter dat. Wasandi pasa me yali ne isha sama ne yo goni ofu sang na hiter dat moye. If he go a problemi ye go teke kai skoutu meke skoutu ko arresteerd asama dati. No upi begrijpen. Arkiman tei seri wan wagi ofu na wan bronfiets iselingi wan sama sukufu zo snel mogelijk potia asa na sama ning sukufu pui seri kaba meke adia inin tapmo wate fu dengo fufu angeng nende kisi ne diogoluku sama abia bronfiets of sama abia wagi na mama problemi abi. En te wasama ukoleni wa wagi ayutu ofa uleni wa bronfiets ayu sabia sama de bun fosi ileni sabia mbun so lesi ya izisani afesi ma soms sana geschiedenis van sama de fa icha en sevi alwasha kosu be fami en asande wan problem na sondu to if you sabita ki yo go roof dan ye gol chukufu leni a bronfiets of wan wagi na tasama da ye go roofange na ugi na problemi e potia sama dati. Dus meke u voorzichtig kan gaan zijn dati. Aso se fitu te iseri wan sani gi wan sama ko taki wan osu. No gwa notare se kala sani. Ne wa bia sprak taki amu pai 10,000 euro. Ni asama pai fa money. Ni tuyali langa pai mo. Ino pai mo, ma ibe pai afesi kaba. Da ya wa ma problem. Asama di serengi santaki okay. Mi go af kati fu aksi on benden van overeenkomst van koopovereenkomst, want die kon je kies verplichtingen na. Da van sama besiki vitaki, aso men procenti me paya ala yari. Da van sama sende wan bifigi ofu sang. Da ino kantaki, mi o sere ausu, dia sama biabi, da mi o pay de rest van money nee. Na ya bia wansan di na bi, no man sele na fiu. Ya kaba pay fe ya draak overte. I museke wa wagi, mi o teke wa makkelijk voorbeeld. If you go buy one wagi a wan bedrijf, nee pay voorschot, of je pay 3/4 kaba, nee jij los op, o los af mo. Nee a man ko teke a wagi. Da ino kan taki hey. Boy. Amon dimbe pay kaba gimi en ya offendi amoni de mo. Amoni de na offende mo. You see? Want ya kaba pay my baby a kanoti gebruika wagi. Kan die gebruiken om meteen het doefu series aan je hosselang. Dat je nou vende mo. Amoni die be na lasi. A voorschot die be pai. A bronfiets of a sandia be of a usudia be dia in tapu ete. A tebe kaba pai. Da be o kwa in tapu. We fia pai domo. Da la de rente. Anga de sani fude want te fia i pai. Da rente elong. If na diari a pai. If na fefi ali a pai. Ni ndo autere gida man autere amoni di ibe fikamo autere plus a rente di mu payen. En afo chai gwa rector ni ila shatori da process cost amoni dia be paya fukati ayabi fu payen. Dus meke u let op boom anga de sande. Voorzichtig anga de sande. Uko aliku wan mofu dingi wan mofu wata aliku wan pokuda kwa ibaka. Te yo nyalanti mone yuna pulon. Te yo nyalanti mone yuna pulon. A wasi sayodu lante go chisiyo yo cantan tranga me kapaya ko.
Te yo nyalanti money you na pulong. Te yo nyalanti money you na pulong. Awasi sa yo tu, lance cochicillo, yo cantan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Awasi sa yo tu, lance cochicillo, yo cantan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Be ala de na dongru, be ala kota na dongru, yo cantan stranga me capaya con. Te yo nyalanti money you na pulong. Te yo nyalanti money you na pulong. Awasi sa yo tu, lante cochicillo, yo cantan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Be ala de na dongru, be ala kota na dongru, yo cantan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Tan stranga me capaya con. Be ala de na dongru, be ala kota na dongru, yo cantan stranga me capaya con. Arkiman, ugo, go sidon, da unyang, eke faden tawan be nyang. Unyang moni fa konde, eke faden tawan be nyang. Asobu si konde, esende bus konde gwa makti. Bikade tawan be nyang, da usefi nyang tu, ugo nyang. Arkimama unsabi, taki teigo sidon de, amoni na fakonde na fiyu. Da noiti wi musende de mekade mi wani bakreipi, ugo nyai ke fadenta be nyang. Arkiman, na fufu den be fufu wa konde money, dati no bung. On dat ala fufu di fufu, you abina deal. You descende den golfu nyang. Bijvoorbeeld, kou taki no taki sociali saki money lasi. Ube di stem, du meke utaki de mugo nyantu. We de nyamye ye. So me wan fude, ukisi u money, ukisi u gansa ma money, ukisi u pikinege money, ukisi de manke money. Ukisi de op tijd. Nee. Nee. Daarom meke altijd mbe waskoi. Mitaki buskonde piki ugwa makti. Ufende makti. Ma musabi fa wo chayo sefi. Umusabi fa wo chayo sefi fu wakwa problem. Imusabi fa yo chayi sefi fu te ya diape mo imasi bi aneti. Imusabi fa yo chayi sefi te ya diape mo fi manyang. Imusabi fa yo chayi sefi te ya diape mo fi sawaka stati. No ideke mi. Kan de ide makti no ete. Maar if you do saya be mudu. Mi be koya, mi be taki. O me programa mi ke fasande. Taki te ide wan pesi. Vooral politiek na politiek poti ide. En na politiek obo ordelu. Ano wan sani fi fami. Dina atego. Alasani abi wan kaba. Feifi yali. Ya besi. Ibe dingi ibe nyang. Na ala ding. Mi gia voorbeeld ya mi lobbying.
Dimbe woko de bigima star soli. Temi fuyali. Mi bo mi kia chiausu. Tegbana yu mi amanyang. Mbo miki. Ala sanina yabas. Dim guanga mi woko demo. Wan guana sef mi ifene mbo miki amugo teken. Akanto. Na moment. En solanga de moment. Isabita ki na moment libi e libi. No iwa wa utampu. En de sama di be kwa yu fugimo iwa wan yo tampu no fi iwa wan. If ya luku bon, yo go luku akutu bakai ni fesi. Yo luku akutu bakai ni fesi a makti di biabi inabi emo. A power di biabi inabi emo. En if ya luku bon na de sefi sama. Di be eligede na yanga dio o de sama. En anawan bunten. Daarom mi aksi wi disi donde saidu gibusi konde. Disi donde saidu gibusi konde. Om bijdraker li lever. En me takje na mo so wafu wi. Nooit ubio we ubio brei wan wagi. A foluku meke gia kansi rea wagi. Nooit ubio gwa buitenland. A foluku die be kan die be spitting in tapu. Gia kans fi gwa buitenland. En if dat no sai. Da piki wan di musi donde fu ye pia follow da ye pue ni ana. Ye pue ni ana. Je pue ni ana. Ah, man geniet van. Maar you alla day, alla mong, je kisi money. Alla mong, alla moment je kisi money, je bi privilege. Maar die ne poti de. Fu oko, fu du mundu sani, fu du busi konde. Daarom, na wansama mukon taigi mi, taki, busi konde u lobby u sefi. Sama na i lobby sama. Sama i lobby sama nyang. Sama na i lobby leider. Sama i lobby leider nyang. Daarom meke te de wan leider. I musundo i denki sefi. De sama de luku te du waugi de no mataigi taki di i do waugi. Ya te sandi de ya duembung. Na lobby de lobby yu a nyande lobby. De no lobby yu. Luku den di te du wan saniti ya bung. Ne taki asandi ya bung. Asandi du de ya bui fire. Adena ile. Ade sama die bali te demu bali ya kaba o asandi de du ine duembung. Man stop ye mofro asande no bung. Ade ye kuche ki. Den die bali hura. Aden die fede nyang. Aden die fede dingi. Sama no lobby sama. Sama lobby sama. Sama lobby san libi sama abi. Ye take namo. Auma sa moincha moin. If ya bi abi uman pesi. Ya bi obegin. And this da ise ifi mugwa afunda. Mafi ya gwa afunda. Ni asani fi de super. Ni a uma na abi uman pesi. Ya ulobien. Sama lobby sama ye. Sama lobby asani di sama abi. En tame take sama abi. Na gudu wawang. Ma waram ta di abi. A pisi di abi. Efuna a moi fesi di abi. A tifi di abi. A moi bobi di abi. Na saniye she wan sama. Meke ilobien. Ma sani de kai sama. Ya lobien bika sama edia ini wan sani. Na moni wawang. Na moni wawang. Sama edia ini wan sani. A word de kai sama. Ai ni wan sani aide. Efuna wauman. Efengo go tiki langa pantia. Langa baka. Logo pantia. Ala pesi. Na pay lobby manasa mai lobby. Na sandi jainya asani di asama ichaine lobby.
Nke futu koti, men pesi koti. Of de mo ya lobi mo mana wasamai, asamaite. Daarom meke de taki, asamana isamayo, aisefi sama isefi. Faye sama isefi. Te yabi wa derengi isefi. Te lobi isefi. You fosi datawan. You fosi datawan. Daarom. Fauja. Noko taigi mitaki busikonde lobi busikonde sama. Nee. Kande wabi figi usefi. If ibe lobi miso yabi konfufu mi. If ibe lobi miso yabi rof mi. If ibe lobi miso yabi kon kimi. If ibe lobi miso yabi wisi mi. Nee. Fufu man na fesi. Ki man na fesi. Na pede fende de naki. Adaro meke soms I sari. Te ye luku. Te wanta sa mai dogi. Pefu taigen taki ya idubunye. Asandi ye dude ya idub meke ubali. En da ye si taki tasa mai hori krak fakonde na ida ibung. Fakonde na ida ibung. Desa mandi fufu wa mono diamu kisi den. Bikade tawan be nyantu. Ma o me moni fufu o me fa fufu moni de ifende. Ya sabita ki na moni de fufu de meke ipiki no mangwasiko no. Ya sabita ki na moni de fufu de meke de start no ma meke no. Ni ya sabita ki na moni de fufu de meke i drug fi wata no ma hei no. Bika eswe na bi material. Ya sabita ki na fufu de airea gan langa wagine de meke apui uma ofi maya na no. Ya sabidati. Da ye polo meke de nyantu bika de tawan be nyang. De ke de tawan be nyama ya man fende wan pisidoti. Meke de tawan we nyama ya man pai wan yuosu. Meke de tawan nyama ya man bai wan bele. Bika korupsi de fufu. Da ye sido da ye taki. Meke de tawan nyantu. Meke de nyantu bika so de tawan be fufu. Sam bung award sabo abung alwasi sama idweng. Kino bung alwasi sama idweng. Da ya mu taki de meke den dufum kitu bika den ta sama be kitu. Nee, na dati. Na chowe chai konde. Na sowe dusani. Man buweke bus konde. Umume denki usefi. Umeni usefi. Ugo aliki wan poku. Dingi wa mfuata. Da ukwa ibaka. You na you. Fustambung. Pia isabi pina. Autanga vile. Sama na de sama. Dina bilobi. Jekoli sama. Ade de maye. The president. Fushade minister. Ade kwa milapea. Niye moto ikoko. Gangado. Balibaya. Ogi kwa miya. Kidelanga ginyo. Ganda famila. Fosigama. Sendele basi afi. Langa na kiyoso. Kwani dongade. Gade makisita fu. Nyandelo tugimyo. Ikadi jogwe. Isabisa jo taki. Taki wanga ja fami. Abakate jo sido. Ngagoni jo kwa uyo. Gangade. Sama jungu biyo. Ubelongi goni. Magonya kabanga o. Abusifu o. Delo wolo mo. Ibulu kayo. Fiba kapike. La misi normal.
buskonde sama. Wabi wan special place. Ubi a bien en wabi ete. Arkimate luku dan ubi abisa nye yepi wo. Mi tantake namo. Matide unabi demo. Arkima unabi demo. Faide we dede so. Fawe dede wolo so. Arkiman ubi abi udesi. Dube gebruik. Fasi siki futide. We aksta kipia komoto. Den gansa mafuwa fosi. Be gandi te ne fuku. Leje ke fambe taigi kaba. Fosi. Abe tanga fuwa sama dede. Abe libi gandi fu na ungoku bede. Tisande waitaki. Manono arkiman. Wa ise kausefi ke fa obe se kausefi mo. Mi take namo. Umwana igwa wa bumbumba kapasi mo nga sopu. We wasu andafu. Sopu. We teke wasi. Dufa weti mane mo bon. Arkimai mu luku. Soortu ontwikkelen ube kisha binnenland. Sociaal controle. Te wan gansa ma be bali yuwa wan sani. Ibe ye. En. Beina. Ibe begi fi ma ye. Efuna wipi abe wipi yu. Ibe begi fi ma ye. Tidia demo. Alasani. Na fokode na bei geloof. Upike siki. Wa igo sukunen siki mo. Na bei geloof. Ufutu siki. Wa itai desi mo. Na bei geloof. Apike fu meke. Fu puado. Wa idwe mo. Na bei geloof. Arkiman. Sabe chawilo we. Mitake namo. Sabe chawilo be fade sama fu be libya buskonde. Na didibi chai de long. Na gadu gide fustafu de lono. Nee. Wa iluku de sandemo. Asama imeki aboto. Abomien. Abarikene. Sondi agwasi kofi. No. If ya nyang afoluku. Ya sabinyang. If ya mandisi. Ya sabinyang. Ma arkiman sawi musuku. Umusuku wa belang. Tot a westerse cultuur. Nanga sandi ubiabi. Den boye pidi ubiabi. So men desi. So men widi. Siki de ya. Den dia ini gu wi. Ma wa idwe mo. Mi taken na mo mi otantaken. Arkiman. Fami de ya. Mi na ikombo spray keriki. Di mi anki ya ini keriki mkabora. Arkiman ma te wi. Eke buskonde sama. Te igo wan sama fiye pia wansani. Da sama utaki chai di pangi ko min pangi alasani. Ofu wan bata asopi. Yesi sa sama idu anga den pangi gi. Arkiman. Daarom. Sampi teke i big up. Metan itake namo. Sons wa idore futaki senya baka we kutu sama. Hunu. Adati meke wa ikonforoid. Chasande futaki wa itake umofu laki ke mataki. Umofu laki ke mataki. Abus konde sama. Teo gosu kwa yepi. Ichai pangi alasa. Yesi precisa idwange. Arkimate ipa ya tinde na kerki. Yesi sa ipa sa nga tinde. Ide to itaki da de teke atinde. Da de tangungu ya. Atinde du teke ya. Ubai sanigi gadu. We sheng. Atinde di de poti. Na de forkanger saka igono. Mi ataki ya mpoche ye. Dati mi ataki. Want a kerki mu bow. A kerki mu onderhoud. Maar inom kori de sama taki a gadu ye potigi. Inom kori de sama taki a tinde na fu gadu. Nee na fi you anga i picking en if ya luku bufi anga i buiten vrouw. Want ja voorganger. Alla sama abi. Maar teme taki voorganger. Omdat fi taki ja voorganger. Da ja voorganger.
Imu gedraki sefi. Fam de ya mina fukati no kan go e dingi da mi lolo stati. O nku de dungwa fukati aso sefi for kan ro pala sani yamdu. Ma tinda di poti nagi gadu. Takia sani gede na fiu sefi. Na yeba igandi wagere yangi na yeba iga keriki. Oiti e pot pakenda igi gadu. Kenya Bible sefi mi asitaki den ta ataki atinda. You see? Football. You see? Ma 10% tinda. Fogi gadu. Wakai gadu ne. Utaki wina gadu picking atinda diegi we gebruiking. Football keriki fusama mukwaini. Mana wan bigi fout we mika daro mika sama bupale sama na iba krepa sani. Ye take a go to fiu. Da smeltering, taki smeltering gigadu. Sabio meng kerki sama meke sama pude go to keti smelter taki de smeltering gigadu. Gadu makti. Kenya Bible sefi. Yes, taki gadu market matoku. De sama di be de kosu be fu gadu be meke misbruik fasani. Atinda. Taigi de sama taki. Atinda fu fosyang atinda fu no na sem. Taigi de sama taki. A money di. A no be de uit money. A be de uit opbrengs. San de keer de ebe gea beete. De sanitai pandi. Da ibe meke offerande ange. Maar nou 10% voor a salaris voor de sama die de woko. De musai sar. Na gadu de gen, de giwen. En na money de je gebruik. Fi keriki. Fi anga yuma anga i pikin. Omdat ne na i woko kaba. Itaki na gadu sende ifuko woko. Adati itaki. Aso itaki. Taki gadu salu fuyu. Ma money di de pua den sama ana. Na gadu ye ge. Poti fu gadu anatu. Anatu. Keriki makti, keriki boom. Ma mi bio lobbying fumbe kasi ukona wang. Wandat mwani ukeriki bigi. So lezi ye waka wan start 12 keriki. Ay panya night node. Ukonda ubo wanga keriki. Da usoi den sama apasi. Bika some wan fu wedu bu woko. Ma wala we polien. Walwe polien. Na no. Sensi go on tapu be dia swade. Maar je moet kon peke heilig mo ala ta keriki. Fam de ya mi asabi mam na itere keriki voor. Maar je hoeft getuigen na ilosje en sama. Je hoeft getuigen na ilosje en leden. If you have een probleem ne iguading, a onderling de hepi de sevi. You see? Muslim na ilosje de sevi. Je moet hebben voor verschillende moslim. Inabio mem so idai so disi dat ya nyasta wan stati. Saide na wiwa wang. Wiwa wang. Da kande attacker ki chai singa istora tawa di sama ini dati fosa ma ini dati konda ubo wang. Da wabi wan gani inait. Da wasitaki gadu olukuta fashawi. Bika gadu de. You see? Ma afor odil taki atinda na gadu echa engo nei atinda fi saka. Ba ai gang hei wagi. You see? Nyai ganyang. Na gadu ye ging. Na fi saka. Taigine sama taki we poti fa keriki mana taigine taki di e poti fu gadu. Bika gadu na iko teke amoni de. Gadu segi gadu na abi amoni de fano udu fudu. Wonder. Ukabafule igi gadu. Arkimang. Den de ya. So su mes donda we luku fagon tape dai. Den de ya we steki Amerika ibe week. Sinde gang fetisipi. Gwa Venezuela taki drugs. Arkiman na wan drugs. Lei. De wani fal kan de Venezuela aan. Maar na Venezuela na wan mila. Na wan mila.
Omdat u moet denken dat je san dat je abi voor kontot wa oorlog tussen Amerika en Venezuela, a wabi invloed na u, a gebied peude. A gebied voor bide be veilig, rustig. Arkima Trump, mino sabi say pasanga maya. Mino sabi say pasanga, ma one day, Arkimang, da fotanga Goliath. Da fota, de no ma fene futu na Afrika mo. Omdat alla de grondstoffen Arkimang. Afrika na be pinakonde. Afrika ile ifra mor go to anga de kopo anga ala diamant maluku Afrika tide. Den go roof ala Frankrijk Amerika ala de konde de go roof. Frankrijk dat mo roof. Tide na de dia ma fende eke fane be wani anda mo. Dio skoi fikon na sefu bika oli efende. Oli efende Amerika is skoi fikon. En nou wan voor de mande voor zowel China, Rusland, Amerika, na wambe, wana tapu wambe, alamang na de wini de suku. Atawa isuku voor gimo atawa. Alla de na de wini de suku. Ma unom denki taki na wan sani de fair fabet fu show. Na wan sani di wo ya bita makangen. Bika Venezuela, nou tampu gide gewoon dat de go falen aan. Na bulo fadon. Bulo. Nuko sa Amerika idwanga ding sama di go tane konde kisetro. Ni amande ne gebied rustig ne yo kon sukufu kon chanya man sani ye kon sukufu gi problem. Aleti so te luku da ye aksitaki saide meka gon leti fu no maseka. Saide meka u gon leti no maseka Arkiman. Dan no u fende wan president di wani se kangiwi awani sabu si konde edu. Arkiman sa weke senga ma o de kabiti o de basi sa wedu. Agersi taki wa wani agersi taki wi sefi abi belang. Agersi taki wi sefi abi belang na den kabit den de gisama. Agersi taki wa abi belang dat wan taki agersi taki wa abi voordeel neng. Wasani no katanga so. Wasani no katanga so wan gon leti no katanga so fuseka. Nuko me yali u denta pa gebied dati. Ne no fene wan president be na i begi taki wani se kangiwi. Sam sawe daimo. Na belang wabi sama wabi consensi de to taki zodanig dat wa wani agon leti bikadi wa agon leti oseka una ofende mo. Den go to di de woko pede woko den. De udu di ekoti piai komoto. Uno meke den siwi di abia denki taki wa wani seka agon leti usefi ya wani. Bika wabi belang ne wabi abeti atanso. Seka na mofu e seka in. Ma werkelijkheid wa wani seka in. Wa wani seka in. Aletje ke fa Amerika i komoto e kom fuku makti. Aleti so tasa ma u egi sefi vernieten ku sefi. Eenheid no de. Bikasa ni apoitanga so wan go let sensi nya king ni emi ye go let te wan president kondi wani seka in gu sawe du. Samu seka somo. Somen sama. Bijna teisdom. De kisia gevoel. Taki den sama di mu chaiwi. Abusi konde se fi abi belanga ini. Dia wani agon leti. Bijna aswai kont de. Ma mi begi wi. Mi begi wi. Bikadi den gansa ma fube long. Asade long fika giwi. So me wan fu den bulu. Fadon. So me wan fu den gebi di afende ete. Mbetaki ka bulldozer rei tapu den gebi fu den gaza mafu. So me wan fu den di aga di de sutu den ki di afende de ete. De chayu long. O me yali go kibianga wi.
Go kibianga wi fu biabi abusi. Go kibianga wi fu biabi wan pisi leti di fainis libisa mafasi. Go kibianga wi tide na dei fu ben dai kombaka fu konleri. Udisido ya tide. Fu diabe luanga ukande ube lasa. Kade ube kabaso so. Ude luanga wabi wan voorsprong we tekela so totaal wabi gebied. U man chaiboto, man disi. Wabi ome insanye ye piwi. Tide na dei. Da ye aksi evita kisawe wanido. Gama tewe taki gama obasiao. Gama obasiao. Asweri di ibe meke. Weti futwa faka. Bali helugi. Adesani de. Den dia idenkete. Desani de. Ye wo kwanga dete. We kutu letete. U de sega taki wani agon leti. Wai teke chuchaba abaka. Afika gyu. Mia pikinenge ataki mi ataki. Ma mia hope. Mia bi leti. Ai ni bepaalde sanye ke famia kisi leti no wa mi bepaalde sanye mambe bali. Den gawang. E luku de si. Taki mi ataki. Mafuwaye. Da diao. Bika panga yesha panga. Kiyo taki kiyo muye. Robia mayange programa wiki. Ifu gadu giwing. Tadi. Asem you. Asem di. Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti. Wiki.